Hi, good morning, ma'am. Hey, this tag thora ge ko kari tau du no do. NSDL account de hana no open tawra ga thammon hai gram ni account je open register tawba loi raba matung da kari tau do step wa le ge ha du joi NSDL account du gi maram da hana screen recording tawra ga ai thadora ge du go yeng minar je ko. Aduga kari tau roi do no ha du su dum uthok se ba ai di asigi kano je tau ga da ba thabak sida do or don'ts khara le ai ta re na lam hen na tau ru ra ga su yam na phat ba effect la ka ni ko. Aduna tawgano haibasi mati tawbidaba aina horena dum hairage ko NSDL account do aina phajana screen recording tawrga layune ado privacy le na loi mamjal leirame ko ma de bank account na amta uthok trai tare aduna NSDL account gi mam da de khangdaba ga yoina phone private on tawraga tawrje yadre duga kenogi ai ki big winner gi dudi aina video share me tha like big winner gi du share me ba no NSDL account gi di loi privacy le mo yadre mai tawrji ko khangda we don hang ado NSDL account natra zo to pe account ha pa ya ya ji mi san khang biro lo ga ha ko account ani di mana ba ya de ko amana withdraw gi ni amana somna kan da company gi ni ko ado ai gi big winner di si yaw le me big winner di kari to no do yenga je ko ai to ga big winner di kai yaw gi yenga je big winner se kem na te smai thola ne ha ma da ko nangi ke interface smai thola ne ko ado mi habs da isange ko mi habs da to ai hojik activity reward oina lupa kun manga ngasi yaw me ai ka su ngasi gi yeng tri ko balance ai hojik ai yaw ko ado sigi activity je sida su yango mi ahum invite tawa matam da aikoina claim tawa ada je lupa lising ani ni mi invite manga tawa matam da lupa lising mari chonga ne invite tara tawa matam da lising tara satoni si claim taw doi ni hujik poki aina ai mi manga hape hapa ga zo ai claim amta thok chi kaina sa within 7 days ta thok na ne ai gi 3 days khata ngai tari hai tari ko ado account gi wa che han ba da 1 billion account mo hono tam da ai lupa chani di phangani han ba gi ko aduga daily wages oina ko lupa yang khai chamaina phang doi ni aduga mi manga yaw tari no moi lupa chani aduga mi tara yaw tari no moi lupa chonga mi kun yaw tari no magi lupa lising amamam sumaina hayeng daily wages sa sarak tini huji kwen sa dre gi 3 days khata ngai ko aduga daily wages da tu lupa kun manga si compulsory dum phanga doi ani ngi aram do sigi ji reward ne ko aduga work si da taw doi sina kai no hai ba do hai kan da activation na nam khak lai gani sigi activate tho si da tu kachinda add account ama ya si sangane ba ko aduga nang no ji hangi ba NSDL account do in detail pajana men biro bank name men biro account number men biro ATM ki last 6 digit number biro aduga expiry date men biro mathang da phone number men biro phone number se khoi gi Aadhaar card kano to bodo happy ro ID link to bodo ko aduga hai riba phone number se nangi ji sinaga do riba phone masa je sida yaw ga da sim oi ga do ni ko sida yaw jaga di yade adu si jemu anirak men ga do ni confirmation gi ko aduga smai to biro ko aduga mathang da muk to do sina kaino haiba matam da work sida changa kanda ju ACTPRO thaba se progression je se 100% lai trai ngonda sida noina he ha ma 25% lai ne ba si ha ma da 50% on thok bi bhai tare ko 50% on thok ka tar chi gi mafam jida 25 thaba mafam du smai namjalo ai gi chatla ro 100 jau re ko 25 thaba smai namjalo wa adu du ga amuk sumu phone number men bang kai tol kan 50% na thambi bhai tare ne ko validate tawna ko mathang da ai gi team oina lei se ai sida mi ai gi makha da mi manga hape ba ko ado ngara ai gi mi sing sina tan ba ai dei magi commission oina changjar pa paisa amount som da loi thole aduga commission je sa je sine ko na ai je akoina ngasai gi account je da capsal lak pa paisa jing je lok thok pa amta ya roi noi na sa na akoi gi account capsal pa ni sida thoje ga na sina thok pa ya na te madu di company gi paisa ne ba ko ado company gi paisa sida sigi account akoina account ama ngasai hap ki ba account je si account je NSDL payment bank ai gi hapani ko sa hidai ja ingon da ngasi phau da moina sana jarakpa ai pibirak pa amount je lising ani ga chatrik ka ni puni to ka tani to da bu ingon da sa ga da commission de lupa yang khai mari je khata ne ba yam bai na te ba to da bu lupa lak lom da kapsalak ta de ai no mu du gi sina ta ri no mu du gi lupa lising amani dum ta du ni hai ta ne ko adu bu ahan ban no na hangi bo ni na paisa transaction je yam sana te adu na ai gi amount je khar pi hai ta re yare ko ado sumaina home je changa ga lei doi si kaino ai matam da 2% na khutna yekpam lei se si commission je ne ko na sa dei se yare ko aduga daily wages adegi sidi sum senior kan da hair kani hai tare lo matung da akoina mu sigi account je moi da pithok har kan da akoina mu kamai tar paisa je phang do no hai bdi ne nei na dei se adu sida withdrawal tha ba myai se
withdrawal thaba mi aisida chango si withdraw ji nambiro duga ida 8925 na loi si jina mu aigi SBI gi bank account ne si ida na mu khoina transaction sana doi ni hai tare ne ko ai ding sai gi changa iba commission ge aina si gi bank account sida withdraw tok thok tu ne gyan ta ni ko a si ji ne ba kaisu leite ba ado si gi kano se haibe in the bhai tar moina kapi rak pa paisa je khoina asomda mobile banking ne ba hangi do NSDL account ai je hang ma mobile banking loi yaw re paisa kap thok kap sin loi ya doi ne ba ko adu do ne amta satok pa ya de hai tar noi gi oina sida commission ja si ka tane noi da pi doi je aduga noi gi daily wages si ka pirak ka ne ba ko aduga noi na mi invite to ja tar ga di adumak magi phangmam thok pa paisa sing adum phangani hai tar ai uji pauta to ai ngarang paisa badi am sat pa na te ko ngarang lupa humpu maga pani phu maga chani kunamga puna sumai sat le success thai to som da withdraw success hai tar ko aduga moina aina satli ba amount jing ji pun pun chang te ko lupa humranga sat pa je pa humpu chang e tranga ma di aina deposit tor ma hai tar ne moi gi ai di fixed deposit ama le ko adagi lupa yang khai sat pa je lupa tara ma di moina fixed deposit al hore aduga chani ga humranga sat pa je lupa chani kun jang e yang khai manga di si deposit le deposit ki paisa do krai da yaw ge ai ma tam da tu thoro ke ko deposit ki paisa ji krai da thok tu no ai do ai hai ra ke karai sigi KYC su tau dui ni ko sigi KYC je certified an tham doi ne certified tham dra di noi withdraw problem loi la ka ne ko to sai gi aina sida lupa marfu yaw ja siji ne ai gi sai gi security deposit wa de thai je de loi sang ri ne ba adu siji na lok thok ke hai tar de ai heng thabak se tok ning kan ai tok sar ga har kan da koi gi manager da wai sa lok thok tu ne ba tawo da any problem lai tar de sida telegram na ma lai se sida na contact customer service to ba yare aduga channel no follow to san biro any sidaida koi gi mem dbia tholakani ko ai customer service da adu da dum nangi problem goi do message thar thambio adu ma compulsory halakani ko message atopa arubadi lai try tare to bodabu sidaida lam hen to hen ba amta to bi gano adegi ka account da changa ko paisa amta lokthuk pi gano aduga ki draga di nungai kanu nisha da problem lai traga di hai tare ko problem lai ta targa di NSDL account na traga ju isa ge bank account lai badum sina biya ai ko any bank account sina biya any bank account sidai di etok chan biya ai to sidai da activate si changa add account da hapaga any bank account lai basina biya to boda boy koina ko akoina sum nukti gi transaction sana jari ba bank ji di sina ba nungai te na akoina no na NSDL account ja hang pi gi ba wane sina ba wane ba ko aduga akoi gi nukti gi sina ba bank account na koi withdrawal loina sina ba ta to som da withdraw ji da changa si di sina withdraw to lo yara ba ni ko adu ai no ji withdraw to hai roi ka paisa ki tang saw ji no tham mane ko समय आइना लोइसलगे अदुगा description da sigi big winner gi keno so hapamage aduga taseng na ne register toksalaba aduga paisa taninge na sida changu boy tardi aingonda pawai petang pibiro aduga noigi register number kai do aina asomda madam dong tha gi dine or aina tha daga su na koina thabiyo ba na koi gi account da transaction sanarakna ba na koina na koi gi ID na koi gi phone number adagi sidai da bank account details madam da loi tha gi dong ne ba adu na maram oiraga noina details hange na khala jo asomda tha da tar ga di noi podo sana roi ba ko asona kan da nangi details sai di ga thar kan da nangi account moina paikhat pirak tuini sana birak tuini hai tar ne ai gi team da yar se hoji ngarang bok da phajana tu sumaina irom nungjum bagai je magi oina ngarang transaction pan sana re hai tar ne ko aduga Galaxy King nawbo koi jam moi gi ngarang se transaction sana ra tra aduga kiran wai khong gi oina di magi sana ra transaction gi commission je ma loi satokre ko smaina le aduga aigi oina so ai satokre hai tar to amaris koi jam mapa satla le balance am yaw tra hai tar smaina adu yawning ba sumain taraga yam da su no mogi lupa sam chani chahum taning ba mi lai tar ga di hai petang adum register to sen biro yamu be na te free da tan ba paisa bu kayam tan do no hai ba wang su dum lai ko mayam tan sa na te daily wages khoi gi no mogi thau da hana boy jar ju ko maina phangmina ja hai ba ne loisalage ko aduna mayam da aina haijaning ba se lam hen tu hen ma se tawrui je sini mi gi happy da ba paisa do khoina hai pa sa da na ai ngon hapa paisa ne na lokthok pi da ba nakoi gi commission do adu de di lokthok pa yai ba ko noi da pira abane commission da madi aduga transaction je nukti gi noi da keno pira ka da sunate nong phado adum lepakani kai na tam da hold tok sangi ta di farak tak tu ne ba ko da hold tok gi da na ba ko adumaina tam na moina masam so adum sanar kani nong magi yam da bi
ꯀꯣ ꯂꯨꯄꯥ 2,000 ꯀꯣ ꯑꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯦꯖꯦꯁꯇꯨꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯕꯗꯗꯤ ꯀꯣ 100ꯗꯒꯤꯅ 200 ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯍꯥꯞꯆ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯥꯝꯃꯒꯩꯗꯨꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯏꯇꯪ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔꯅ 8787772609 ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯋꯥꯆꯞꯇ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯕ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯦ ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦꯀꯣ